Pozdrav, znači prijašnji video, blokirao mi je zvuk, ne znam da li će i ovaj put biti ista stvar. Znači radi se o mojem ocu koji je bio inicijator da Zaprešić postane grad. Ovaj smrad, on je bio protiv, on se sprdao s time. Na kraju je bio, pazi ovo, predsjednik gradskog odbora HDZ-a Zaprešić. Znači moj otac, Ivan Šimić, koji je bio zastupnik za grad Zaprešić, matičar, jedan od inicijatora da Zaprešić postane grad, i tako dalje, i tako dalje, hrvatski dragovoljac, zapovjednik prve Zaprešićke bojne. Znači, Zaprešić, današnji, 30 godina nakon toga, fuj. Ne znam šta bi rekla, odvratni ste, gadite mi se, niste dostojni tih ljudi koji su dali svoje najbolje za ovu zemlju. Odvratni ste, prodane, proklete, prodane duše. U prijašnjem videu sam navela puno toga, u afektu, znači, moj otac nije bio jebi vjetar, ko hrpetina vas klošara, danas alkoholičara koji serete govna, recite mi u lice ako imate šta reći, trebali ste mom ocu reći ako ste imali šta reći. Znači ovo je sve sa terena, su ovo papiri. I toga je hrpetina, imam pun kofer toga, i tako dalje, moj tata je čuvao te neke stvari za koje sam ja saznala, koje sam pronašla tek, eto, kad je on umro, nažalost, izdan od ove proklete sotonske vlade, cionističke, židovske, američko-židovske, mislim katastrofa. Ljudi moji, koliko krvi je proliveno, za šta? Za šta? Za ovu đubrad na vlasti danas. Da bi ovakav jedan dizao privatnu tužbu protiv mene u državi za koju se moj otac borio kao dragovoljac. Gdje, znači, mi smo svi patili kao obitelj, katastrofa, ne, ovo vam neće proći, ovo vam ja obećavam, ja imam sada 50 godina, tad sam imala 15. Znači, kad su slučajni i anemični okolo šetali jaja, ko zna di, znači ja sam autostopom sa frendom išla do drugog frenda u Novi Zagreb pod Uzbunom, dok su iz Maršalke rokali tamo po zgradama. Tako da nismo isti, razumiješ, i ti Bartulica isto. Odjebite od Hrvatske, jer vam jasno to smradovi jedni židovski, cionistički, prokleti sotone. Zovi to kako god hoćeš, razumiješ, sami židovi su protiv vas, ja sam protiv vas. Odjebite od Hrvatske. Znači sve se zna o vama, ko ste, što ste, a u ime moga oca ja nastavljam dalje, jer vam to jasno, ja ću i mrtva ću govoriti. Jer ja se ne bojim onih koji ubijaju tijelo, nego onoga koji može i dušu i tijelo baciti u pakao. O tome si malo razmislite.